miarabatsika jiaby mpagnaraka fandarana Sasidi bien dit amin'ny groupe vaovao nany magnaraka amin'ny alalan'ny page Sasidi bien dit. Vahintsika niany Liana, faly miarabanao zay Liana ary misotranao nagneky ny fandarana. Ya, voalohany teny faly miarabantsika vahoaka malagasy jiaby zay manaraka an'ity fandarana ty. Faly miarabanao Ranada, faly miaraban'ny fan Liana jiaby zay manaraka an'ity fandarana ty foana amin'ny lafinina Facebook mazava ho azy. Ya, question somary misy masiasiaka, misy koa mitoroka voninkazo. Ny ankamaroany angamba milaza hoe mahafinaritra be Liana, tsara be anao, tsara hiranao ankafiziko, tovitovy zay be saza. Fa misy koa ny question somary masiasiaka ary tombokotsika amin'ny hoe iza tegna anarana Liana, manambady mananjanaka de aveza. Ya, anarana fohy kely ary tsy sarotra tadidy. Isaorako ray aman-dreniko satria tsy mijaly zany mameno passeport na mameno visa azy koa fa andeha à l'extérieur. Liliana, zany hoe Liliana. Avy tamin'ny Liliana natonga Liliana. Avy Majunga, zany hoe tena marina faritra Sofia, fa tombo ta Majunga, teraka ta Majunga, fa raha ny tena fiaviana zany de gasy zay. Mety isazy ndraiky misy kelikely. Ya. Manambady aman-janaka ary tena fiera Liana tena roa zanako. Vavy raiky, lehilahy raiky, manambady tanteraka satria tena iny ny alliance. Nanomboka oviana Liana ny hira? 2005 zany nanomboka ny hira, tsika zao 2017. Anjarany tsirairay manao ny calcul hoe firy taona ny hiran'ny Liana zany sao. Misy milaza hoe miavony be Liana, dia asa karakory malianao zay? Anao koa donc mety mahavaly Ranada mahitana tsy anjarako mamaly anazy. Za ndraiky aloha tsy tangatrika ke hoe anaraka lalagna iny de coucou bonjour non fa tsy midika kosa nefa donc zany aminaka miavo. Ohatra koa teny atsika hoe Facebook tsy mamaly message. Na anao zao donc en tant qu'olombelona mety misy message tsy voavalinao jiaby, ou sinon mety misy question tsy voavalinao jiaby satria na za mpagnaraka Facebook sy mikirakira lafiny internet ary mahita fa za magnano zany hoe navigue miconnecte zany zaho mahita hoe za kajo ndraiky question bonjour ça va iny vaovao. Ya, sarotra be sanandro tsy voavaly fa misy ndraiky voavaly ary magaga misy ary olo lasa namako tena lasa vrai mihitsiny avy amin'ny alalan'ny Facebook. Mety arakaraka an'le façon firesan'olo fa tsy midika hoe za miavo. Ya, mazava. Désolé ho am'izay miteny za miavo tsy za kosa aloha tsy tangatrika amin'olo tsy haiko. Voilà. Misy fotoana Liana efa nivalana hira sur scène zay lazain'olo ato asa marigny zay. Ya, iny ndraiky maloha tegna le raha tsy ekeko. Antony tsy anekeko anazy de zao. Vao nanomboka ny hira za tanatin'ity sehatra ankanto ty misy la famille zay efa tato fa nilomano tato. Nampianarana teknika zany za. Sur scène na tiako tenenina nampianarana teknika za hoe rehefa eto limitiny za mitsinjaka de eto farany. Eto limitiny za am'izay tokony fa hihira. Dikan'izany fa mijanona eto lay manjary tsy takatra feo iny satria sempotra anao. Lasa mamalagna na tsy takanao feonao. Ary izy koa tsika jiaby remarqué Liana presque ambanimbany jiaby tonalité. Tonalité ny hiran'ny Liana azafady. Satria za zany feo kasokasoko original zay, somary maventivety zay, tsy takako mihira agnabo, nataoko ambany jiaby hirako satria iny no maha Liana, iny ny feo ananako. Fa raha ny kasoko ndraiky za manaiky. Izy olombelo tsy kasopeo koa fa matetika loatra soirée ndraikindraiky anao tsy toromaso tsy ampy lasa kasoko feo iny. Fa ny mivalagna malao tsy ekeko zany. Andreso aminaka ty levinaka nalainao mivalagna iny tsy ekeko mihitsy iny. Ohatrany tsy marina aminazy. Fa ny kasoko fa nisy taminahy ary tsy laviko zany. Anao ro tiako fahitako anao io nanao misengy fa haiko ndraiky za tsy ho rery hivolanako anareo namako jiaby
tsara misy vady anatsisy aly fa karazagny edy akao hoe vady Panjaranao fumana tsara ny azonao matsovere Fa maly aminao io no Zafakazo imbalo amin'olo no Tsy haiko rasy Iran'ny liana matetiky miresaka fiainana ara-pitiavana de lizy ve raha hitanao nandalo sa le raha niaignanao mihitsy ataonao hira raha donc izy koa raha jiaby iainako karaha reny hirako reny za donc ny farany mijaly fitiavana za fa resam-pitiavana nefa ny matetika ny raha tiantsika olombelona indrindrandrindra tsika malagasy satria tsika olo mifo tia be fitiavana zany hitako bebe kokoa na tsy za raiky fa nampanakanto namako resam-pitiavana foana matetika fa izy koa reny jiaby rô iainako za donc farany mijaly fitia tambony tany tia fa le raha zany raha hitanao andavanandro raha iainana ny mpanakanto natao ohatrany hoe entina modèle sa ahoana modely amin'ny fiainana sa hoe hitantara raha iainantsika olombelo tena lasa hira izy ampiana tsirotsirony de izy iny ankafizitsika izy io sira za matoly anarana hay ankafizin'olo le kanto andesana malaza amin'ny Facebook misy groupe araiky critique olo malaza nampihira de misy artiste nitory izy liana avy agnatin'iny artiste nitory le olo za aloha anisany namana nitomina satria tsy hoe za poro matotsy niditra tam'le izy na koa hoe tsy poro za zany tsy hoe poro fa aleoko mangina izay lohabolana mihitsy niny misy namana mpanakato namadika anazy zay mangina volamena ary raha nahitanareo za miezaka tsy namaly mazaka kritika zany tsy voatery akatianao jiaby olombelona jiaby fa le izy zany rehefa mangina anao de mangina ho azy koa io resaka iny donc zany tsy teny za hoe poro any raha nataon'olona iny na poro any fifankaratsiana lava io fa tsy kila olo tianao kanefa tsy ataonao animba fiainana anao fa mizaha za de mijery za de tokiky za de magaga fa olona lasa mahay fiainana antena ozy za de tsy makalagy za de to ohatrany hoe ataoko ohatrany tsisy tsy ataoko ampiova fiainako satria zagnahary nanome za matoa za hain'olo liana de dikan'izany mipasy le raha ataoko namendragnahary zanaka zao nameny fahasalamana za nameny beauté zao merci amizay mbola mifandraiky amizay hany misy hiranao misy mi-inspiré hira amin'ny hiran'olo anao na tsy volagna hoe mangalataka hiran'olo mihitsy misy hirany africain maro zay malaza amin'ny Facebook iny publien'olo de karakory ka tsy ampony liana mahita regny publication'olo regny bon isy olo tena ny namako sasany satria hita tsara iny antena mba mandeha foana mba mijery raha amin'ny internet ao maro zay voany raha iny ao fa alohakany liana ny hira de efa nisy mpanakanto tiako aloha za zay natonga nakalasa ny hira aby ary anisan'ny mpanakanto tiako zao raha vehivavy izy raha vaniny Céline Dion tena tiako jusqu'à zao ary ragasy izy Nini Dunia satria za rehefa manao soirée interprété an'izany mihitsy za interprété za hiran'ny Nini interprété za hiran'ny Céline Dion ke le ty question teo amizay zany rehefa niditra tanatin'ny sehatra ny kanto amizay za me manana feeling ohatrany hoe misy mpanakanto me maro ny mpanakanto ankafiziko avec fierté za miteny tiako hiran'ny africain aby reo africain itsika gasy koa tsy fankalavitra amitsika tiako gado nataondreo za tsy te hangalatra hoe tena hoe hita hoe aveo mangalatra foana fa mody mivily
aminaka nefa tamin'ny fitenenako anazy fitiavana fa tsy fangalarana satria za namoaka an'iny anareo tsisy mahay an'izany fa za liana foana mahay misy adresse email anatin'ny clipen'olo reny misy contact zao koa andreo alefako tiako iranao alefako par email resako za tia aminaka donc na nisy valiny na tsisy valiny fa tiako loatra de nataoko tsy naviliko aby ary za koa tena angalatra naviliko tsy aizan'olo anazy fa nataoko amin'ny tena hoe tia hira iny tiako ary natao izy iny nefa ny hainareo koa tianareo koa izy iny tia zaho bon diso za zany ozy nareo fa nangalatra tsy nangalatra za fa fitiavana izy iny aminaka satria tsy naviliko ary tanatin'ny taty za vonay nahita hoe tam'izany fotoana ary rehefa misy hira enoko amizay fa za fa tafitra anatin'ny kanto anatin'ny lalina anatin'ny lamozika hoe ma hirany ranona ty ninspirena tamin'ny hira karan'ity aminaka amizay zany zay voaiko fa tsy nitovy aby ary fahita hoe ny filiny navily nefa ny hira iny foana iny fa rehefa samby anatiny ao de mahay ke nangalatra za ozy nareo sambolo mitsara anazy fa za koa nangalatra aminaka koa nefa tsy nabarobaroko karany iny ne raha avoakako clip navoakako amin'ny télé navoaka amin'ny YouTube jiaby samby misy nahita fa le oabolana ny gasy tsy adala olobetsika taloha miteny kakazo lava halandrivotro raha tsara halantsika olombelona tso izy iny mety fialonana mahatonga nareo mieritritra anazy nangalatra na nature aminay jaloto rivotra aloha kakazo olombelona koa mety may jaloux aminamany tsy problème tianao izy tant mieux merci tsy tianao zao koa atao tsy voatery ho tia lianazy aby olo jiaby mavaly anazy mavaly tsara zay zay mazava zay tsy nangalatra liana fa fitiavan'hira nanaovan'izy ary izy koa nangalatra tsy nabaribariny karaha iny fa natsitrositriny am'izao fiazakazan'ny teknôlôzia zao afaka mamorony sarin'olo ilo hoe alefa analagna baraka izy de misy sariny liana miparitaka agny mety liana ve iny sarina amboamboarin'olo karaha sorako vadiko tsy de miasa loatra amin'ny raha satria izy vadiko mahay anazy donc zany aminaka hoe olombelo io mbola mitovy amin'ny teniko teo iny rehefa malaza anao lasa maro raha eritreretin'olo hoe aminazy zany hoe la jalousie tena fialonana io mahavita raha mahafitovana raha maro fa mbelako anareo mamaly question anareo hoe za sa tsy za fa aminahy izy tsy hitako anadiovako tena eto fa izy teneko zany vadiko mahay anazy za iny anao ty vadiko sa tsy anao question anao teo iny misy mamaly anazy hoe maro raha hain'olo amin'ny teknôlôzia zao na hitatsika donc ny comédie ataon'olo amin'ny sarin'olo olo maventytsika président république première dame anjarantsika tsiraikiraiky amizay mandinika izy sa tsy izy mpamorokirany liana anao te hitendriana ia mpamoronkira maloha maro tena maro karaha ny tamin'ny vony commence ny hira de Max Exception de Babaïka aveo misy koa liana rehefa tena magnano de lasa mahay Piero Matatana zao miaramiasa amin'ny chaîne sy dinay izy nisy niarahana tamin'ny Ranada Mambe misy koa olo tsy haitsika any ambanimbanivoly rehefa mandeha tournée reny mitondra hira mana-talenta ty mety aminao Ranabavy de maro de misy koa de tena liana za tompony namorona hirako efa miresaka fiaramiasa zay tsika misy fiaramiasa amin'ny Dadilove liana ia fiaramiasa amin'ny Dadilove moa amin'ny lafiny resaka production satria ny raha remarquetsika jiaby anatin'ny clip misy mic production na amin'ny liana na amin'ny Dadilove zany hoe manager anay raiky producteur anay raiky zay zany fiaramiasa anay resaka tsy mety girl efa nisy fiaramiasa nareo nagnano hira de karakory toy iny izy iny moko ny fa tsy de za mavaly an'iny fa ny tena nanangona anay taminazy iny zoko vavy da mama de mety izy donc no tokony ahay hoe karakory ndraiky koa fomba anangonana anay mpiravavy jiaby
Raha ohatra hagnano featuring amin'ny Liana dia ohatrino aranao mety magnano featuring miaraka amin'olona? Ya featuring za boko zany rehefa mamoaka hira raha remarquena reo tsy mirotoroto be hoe misy hira vaovao foana isan-taona isaka anatin'ny taona tsy maintsy misy hira firy mifidy hira be za tsy hoe ke tsy magnano fito sanareo fa misy fito zao za miaraka amin'ny DJ Morshidy dia nijanona teo nefa atanao magnano ratsy tsy tsara magnano fahatany fa mbola misy ara zao toy ny fitonay iny fa raha jiaby mandeha fotoanany ke tsy midikako hoe tsy magnano fity fa za mifidy hira ndraiky fidiko hira hitako hoe mety aminaka mety amin'ny feonaka sy mety aminaka ve le thème. Karakory fahitan'ny Liana fomba fisikinan'ny mpanakanto am'izao ty somary karaha fa hybridiny? Io zany manaraka lamody tsika satria ça fait partie ny kanto ny fitafy ohatrany hoe fa olo zany sambola amin'ny fomba famoahany fasakiny aminahy zany za tsy vatako mety tsy mavoaka karaha ny fiakanjo sasany dia za tsy manaraka randrana tsy magneva za zany izy reo e fanenaka le magnevana tokotoko za tsy hidirako zany nen'olo fa zay magnevana akanjo no ataoko dia io arakaraka antsika mpakafy koa io misy atsika mazaka misy tsy mazaka fa tsy andesiny alainanao namanao fa rehefa tsy zakanao dia tsy zavanao c'est tout. Album Liana efa niboaka dia karakory programme amin'ny Liana atoato aiza ho aiza be dia raha ohatra haka Liana hira fa misy hira vaovao hitantsika amin'ny YouTube paparazzi za tsy very reggae paparazzi somary rythme mangalangala toetrandro amizao satria koa zany anao mila manaraka couleur mandalo hoe zao koa malaza e dia iny koa ny atao zao koa fisikinana malaza e anao tsy andeha hijanona ny taloha izy fa taloha zany karaha zay dia aveo hira hitako misy question za somary mitsikiko hoe za tsy very iny foniliana tenenina amin'ny hoe za tsy very za tsy very mazava be parole hira iny ohatrany hoe anao fitiavana iny zany e izy io voalohany matsiro tsy hoe ke ela tsy lasa tsy matsiro tsy hoe ke miposy lehilahy fa mitantara fiainana fitiavana général za koa fa izy kajo hainy foana mody za fa anaty trano fa tsy asako loha eky raha ataony any fitiavana za fa mahazo koa fa toko mahampy zao fa le anova isanandro fa makamo satria le azoko foana petrako tazoko karaha zay zany nentiko ny inspiré ny programme moa zany tegna feno de feno hitety faritra zay tapaka Liana amity taona ty hoavy amintsika jiaby amin'ny sisisiny any jusqu'à ampitan-dranomasina mangataka Zagnahary ke ny contact hitatsika koa anatin'ny clip any izy anaty clip any efa misoratra anatin'ny clip ny Liana jiaby natao mihitsy amizay raha misy fiara-miasa tianareo atao amin'ny Liana dia any nareo mijery numéro fa misy any. Ya amara-panagna fandarana ino afatra ny Liana ho an'ny mpankafy sy ho an'ny boaka malagasy jiaby? Ya voalohany aloha dia mankasitraka ny mpankafy kanto malagasy jiaby aloha sy kanto fa kanto malagasy dia ankasitrahana atsika dia indrindrandrindra koa ho an'ny mpankafy Liana satria matoa Liana tonga amin'ny taona zao zany hoe 2005-2017 tsika zao lavalava zay sarotro mitana laza fa noho ny fankafizanareo dia tavela eto jusqu'am'izao ary mety mbola ho hitanareo foana jusqu'à 50 ans eky zao mety fa vola e dia misaotra ny fandarana satria ahafahanay mivelabelatra mifampizara ny zavatra amin'ny mpankafy dia ho an'ny Liana manokana zany dia mbola ho hitanareo foana raha mbola ohatra ka mbola tsy mihidy mifody tenda ty tsy afaka mihira mbola mamoaka raha vaovao foana ho an'ny mpankafy ho isy hira vaovao koa ho avy tsy ela ankoatran'le fa hitanareo any reny anakiroa dia misaotra betsaka misaotra anao Nanada misaotra antsika jiaby mpankafy Liana à bientôt. Koa zay ny rahantsika tamin'ny Liana tompoko lasy tompoko vavy misaotra anao nagnaraka hatramin'ny farany veloma tompoko.